어저께 맨날 이해해요. Good morning guys, welcome back to my channel. I'm doing my very nice. Kali school naman siya dito sa. Mo nim na bas male. Mo dress. Ato na. Jipong mapan tasale. Koy hong. Sana pa may meet routine check-up sa libo ko. Mong kay ay hospital to. Nahan appointment lo rab ne. Wala pong mapan. Aya ta lo na. Kaya pa itare ko. Kasampat jang sa niyo na. Then moi gidi manung de gari parking le bako then moi da thausa laga khamora ga gari parking le hai jemu mi mam lecture laga mu leiram de dana ba then horen thogla go ina thengna re ko san pai mi themba lo re ko 0.25 left right angle me aduna mu class laga mu frame de mu break se lena mu frame mu se le ko aduna haje 옥수 옥들이나 아무 라키도 어디 옥수 싸기도 먹고 예 오늘 저기 차비야 라미나 옥구나 싸니니 뭐 옥구나 토프라 이행기게 시기 거기 그래봐 시기 애드밴스 호스팅이 시기 그래봐 그리 푸는 거 거기 푸는 너더라 뭐 좀더 이행기게 뭐 해 옥구나 리동도 이기 어디야 토프라는 이행게 Thôi mà cái điểm phải đấy hay hàng bro hàng mà chỉ có những người mua rồi cả đúng không cùng được ai xoay đấy lấy gì là đi gì à thì sao đi năng ăn nục già đó bạn nục phanga ba ogna phanga ba ha mani ki cái những người lo Yang tiyan ni di yang tangi mo 1 piece of 50 PA. ai koi age lupa yang thei hom to to madan ma par asu mana asu phangam sani phajai ko sange 싹싹 터봐. 그 사람도 걔 삐려. काम की तरह देखी तरियत की तरह कौन हो रहा है ताऊरा भैया तसारा चला से करिया दिलो हापो फायदा ले मनी ये सीधे ले मनी इधर दियो यारे के ना मादी के नो माई चार्जर से ओक मना अभी ओक माला ने खरगो ओपी माली कान ये नत्रा kasi di sana ba mobile phone pai ba tu ki dure kyam ko ni tu to nai khang di phone je ngi mama na office ba to pu ni da ha ya bantra bunga o kuna chai bu na ba Chik nam puti. ha hey ti pon na di chau nu ko amu ta ter mu yo ni na dentist ka sap da ba Tu. habi Tụi o늘 맛 thêm ra bé bra. 자 Imanga thong ba se thong gi dro. 담모 कराना चाहो तो Sa tu yam yami da nang kana pizza thok dro ba. चला Oh yami. काम देते yeng ji सारा Sa di. Anh chúng ta làm tầm nhiều. yin yaudana chapmani ba bazu Đây hai này nhìn chắc gì vậy ngay cái máu hồng. How on sa di ya na tro. hei ni che sen tini euta tak cha to ne yam hau ni mong ni okmana ja hau bung cha ta okmana
Sai. Sao rồi ạ? Sai. Bây giờ một cung mình xài. Masak gì con? Aduna, undang yuk sangre. Ko, se asida ne. Hospital ai lau ram ni ani je. Hamra. To mo jena ai boi te boi game ka me tana joystick ka pai thada na. Ko yu mar sai ji no mo. Game na se mai YouTube la. Oh, phai ne mai de ai di game sani re ma di YouTube joystick me li jaw ra. Melo. Melo joystick to melo. Kai tholoki mu du. Adoga mayam da ina sum share tong ni mama khak leba ko. Koi ki thabak thira kadaba naron jingda ai nupi gara nu poi gara. Koi state ki ko government gi oja oige na khalagadi. Graduate teacher oigera lecturer oigera. Lecturer jina higher secondary gi jine ba ko. Si lecturer oige hairagadi educational qualifications and master oidaba yade ba ko. Aduga graduate teacher gi di only simple graduate na yare ba ko. Aduna sigi educational qualifications da amana master logidabni amana graduate logidabni haibagi khenaba lairagazu aina mayam da haining idi government school gi any oza oige na khanbiragadi ko B.Ed sima roshin biro sizimadi one of the eligibility criteria oire ko don khangdaba mi yawbira maguzu B.Ed simadi roshin biro natragadi hayeng ne aidi graduate teacher korokera adagi lecturer korokera korpakanda B.Ed loidagadi loihogdagadi hayeng eligible oira roiba ko aduga ai knowledge da graduate teacher gi B.Ed simadi compulsory change hojuk juki RR gi matungina aduga lecturer gi ai hojuk juki sabsana confirm di haibadi ngamdre ba ko aduna siju adum aidi sanga kanena khalle aduna kwaidagi safe side ta laige any kind of government school gi oza korpakanda izima thaba ya lage hairagadi adum gi educational qualification duki mathakta ne B.Ed simadi roshalaga laibiro ko natragadi hayeng ne imanabi mayam na thagraga aina thaba ya yahudragadi karimta keno tawre bako haidi nuaita ba pokane bako aduga aijima haidi ozagi line jidamadi sangaroi hairagadi maduna another wafam oire aduga central gi any PGT adagi TGT haidi school gi haita ne ko lecturer bu oigara adagi chumnagi haidi graduate teacher bu oigara mogi di B.Ed simadi compulsory oye ko aduna sahi ni sangabani B.Ed se aduna roshan bio matamamadi sengna haga di B.Ed private college ke ju ko tambine ba mi leram pote dubu ramsa nu odegi SSA tab tai logi bodo matamamada 2019-11 saida modegi di B.Ed sima one of the eligibility criteria ma yam chauna oigi ko modegi hadi B.Ed tamnabagi khudung chaba ju wana phangabane duna B.Ed sima roshan biro sigi line jida aijima oza oige na khanbiragadi haurani nabani je thoibi nangi thapok nate madu nang kari haidina ai chauro ai game haiye nang kari game haiye ta mera shidi YouTube na te ai game ni na melo to mi sa sawon matang change to ju dro nang leng bagi ning ado chali do hanga YouTube na te si je e kai khangdana YouTube YouTube na te ne Pasok camera na mi haya ini blog dah apa ni tu sih gitu hap kaya ko koi tu bisa lagna banu ai bai tare ko aduna ne mayam banu su lagna ko hamra amana lagna ni amana khara mana khara anga pe kapning baga aduni ko aduna ai blog si mata interesting jara ga blog si par butogadi like to biramo share to bio no views oh biar subscribe to biramo ko nu channel so please be safe and be healthy bye bye good night ciao